An Ginoo madaha iyo. Pagbasa ti Kanghan Santos nga Ebanghelyo, sumalakan San Lucas. Paglugsong nira ti kang habukid, tinuk daw Jesus di usa nga patag nga dapit, upod indamo nga mga tinunan niya. Nakato didto indako nga pundok hin mga tawo nga tikang habugos nga Hudiya, Jerusalem, han mga syudad hirani han baybayon, han Tiro ug Sidon. Sinipla ti Jesus sa niya mga tinunan nga nagsiring, palaran kamo nga mga kablas, kay iyo ang ginhadian han Dios. Palaran kamo nga mga ginugutom yana, kay pagbubusgon kamo. Palaran kamo nga mga nagtatangis yana, kay malilipay kamo. Palaran kamo kung tungod han anak han tao, pagdumtan, igsalikway, pagyubiton, ngan pakarauton kamo han mga tao. Paglipay kamo kung mahinabuini, ngan sayaw hin kalipay, inaandam para iyo indako nga balos dito halangit. Kay ginbuhat han ira mga kapuy-apuyan an amo ngahaw nga mga butang ngadto han mga manaragna. Kundi pagka makaharadlok para iyo nga mga riko yana, kay nagkaada na kamo han iyo himya nga kinabuhi. Pagka makaharadlok para iyo nga mga busog yana, kay gugutumon kamo. Pagka makaharadlok para iyo nga nagtitinawa yana, kay magmamasulubon ngan magtatangis kamo. Pagka makaharadlok, kung pagdinayawon kamo han nga tanan nga mga tao, kay ginsiring han ira mga kaapoy-apuyan, iningahaw nga mga butang, mahitungod han buwaon nga mga manaragna. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, O Kristo.